Igitondo cy'umugisha abakunzi ba Kivu Network ndabaramukije kandi mbaye ikaze mu makuru ya mu gitondo itariki ya kane ukwezi kwa kabiri na 26 tuzindutse rero kubagezaho byinshi bitandukanye biramutse ku butaka bwa Kongo. Ni intambara n'ubundi ikomeje cyane kujya mbere mu bice byinshi bitandukanye by'iki gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Birakomeye cyane ku ruhare rw'ubundi rw'inyeshyamba za AFC M23, dore ko ikomeje kwibasirwa cyane bitewe n'ibitero birimo birayigabwa bikomeye cyane kandi binafite imbaraga zikomeye cyane. Tujye kuba turebera hamwe tukabwira uko biramutse ndetse n'uko byifashe kugeza aka kanya. Inkuru rero itari nziza ku mujyi wa Goma, nabyo rero tujye kuba tubigarukaho tubabwira ko rero uyu mujyi wa Goma nawo uri mu bigenda kabisa bishobora kuza kwamburwa izi nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23 muri rusange. Rero Tshisekedi uyu munsi wa none kuri tariki ya kane nibwo bivugwa ko ategerejwe n'ubundi kujya gusura perezida mugenzi we n'ubundi ari we Trump muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero bagiye kwihutisha n'ubundi gahunda y'uko umujyi wa Goma ugomba kuba wamburwa abarwanyi ba AFC M23, kandi murabizi neza ko itegeko rimwe gusa ryahita rituma n'ubundi izi nyeshyamba za AFC M23 ziva mu mujyi wa Goma. Rero ibyo bari buze kuba baganiraho bivugwa ko rero ari byinshi bitandukanye, n'ubundi bitegerejwe ko uyu munsi aribwo ari buze kwerekezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nibwo byagiye bivugwa cyane ko uyu munsi kuri tariki ya kane aribwo agomba kujya muri Amerika kugira ngo aganire kuri byinshi bitandukanye n'umuri na mugenzi we nyine, dore ko na mugenzi we ariwe uriya w'Ubufaransa Macron nawe baganiriye bakareba uburyo banoza iki kibazo, kandi n'abandi bose bagiye batandukanye yaba uw'Ububiligi ndetse n'abandi benshi batandukanye bakomeje kumufasha n'ubundi mu gutuma n'ubundi izi nyeshyamba za AFC M23 zidakomeza kwa advancinga, kuko hari byinshi barimo baragenda bakora bigaragaza ko uyu mutwe barimo barakomeza kuwuca intege bikomeye cyane. Rero nibyo tugiye gukomeza kugarukaho, nibyo tugiye kurebera hamwe tukabwira uko bihagaze cyangwa se uko byifashe kugeza aka kanya, dore ko ibintu bitoroheye uyu mutwe w'izi nyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Rero turakubita tubangura turihuta kabisa tubabwira uko ibintu bikomeje kugenda byifata, dore ko urugamba rwo rumaze kuba rwakomera cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za AFC M23. Barimo baratakaza akenshi kabisa, biragaragara ko n'ubundi uyu mutwe wa M23 buze kuba wagorwa bikomeye cyane. Rero ikigaragara nuko tayari bashaka kuba bawukura muri uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu muri rusange, ariko bitanakunze cyangwa se inzira ya diplomasi itanakunze, ingabo za leta ya Kongo nazo ziri tayari yo gusubiza inyuma umutwe w'inyeshyamba za AFC M23, ndetse barimo barakora ibishoboka byose kugira ngo bazisubize inyuma. Barimo barakoresha rero ibintu byose bifuza, barimo barakoresha n'ubundi imbaraga zose zabo za gisirikare kugira ngo barebe ko bashobora kuba babikora cyangwa se bashobora kubyihutisha kugira ngo bikunde. Urumva ko nyine ntago byoroshye kabisa, urugamba rwo rukomeje kuba urugamba kuri izi nyeshyamba za AFC M23. No gukomeza rero tukagenda tuba-update natwe tubahereza izi update zikomeje kugenda zigaruka hirya no hino hatandukanye kabisa. Reka rero dukubite tubangura twihuta cyane, tureke gutinda n'ubundi turebera hamwe uko ibintu byifashe kugeza aka kanya ku rugamba mu bice bya Bukumbirwa, mu bice bya Bukumbirwa kabisa muri teritwari ya Walikale. Abarwanyi ba AFC M23 bongeye kugerageza kwataka kabisa, ariko aha ngaha muri Bukumbirwa barimo bararwana bakubitwa kabisa bikomeye cyane, nk'uko rero amakuru ahaturuka akomeza kugenda abyemeza. Barakubwira ko rero FRDC ikomeje gutanga isomo ry'intambara kuri kino gisirikare cy'abarwanyi ba AFC M23 muri bice byo muri za Walikale hariya muri za Bukumbirwa kabisa, dore ko ku munsi w'ejo naho hari habaye urugamba rukomeye cyane. Izi nyeshyamba za AFC M23 zigaza gusubizwa inyuma ku buryo bukomeye cyane. Urumva rero ko ibintu bitari buze kuba byakoroha kugeza aka kanya. Rero ibintu ntago biri buze kuba byifata neza. Ikigaragara nuko umutwe w'inyeshyamba za AFC M23 barimo baragenda bawutsinda icy'umutwe ku buryo bukomeye cyane. Rero abasirikare bo muri FARDC cyangwa se Tshisekedi niwe uriko aragenda urangiza
uyu mutwe w'izi nyeshyamba za AFC M23 bitewe n'ibikorwa bya gisirikare barimo barakoresha kandi bakanakoresha n'inzira ya diplomasi kandi ukabona ko irimo iragenda ijya mu buryo. Icyagaragaye nuko izi nyeshyamba za AFC M23 mu bijyanye na diplomasi kabisa ziri hasi, ntabwo zibasha kuba zakihagaraho cyangwa se zibasha kuba zakora igikorwa kijyanye na diplomasi kigaragaza ko gishobora kubaganisha ku ntsinzi mu bijyanye na diplomasi, kuko nibagana mu bya diplomasi naho niba ari buze kuba babasha gutsinda. Kandi ikindi no mu buryo bw'intambara muri iyi minsi ibintu ntago byoroshye kabisa. Muri Kisangani rero naho hazanwe ibindi bikoresho bishya byaturutse no muri mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko amakuru angeraho komeza kugenda abyemeza. Bivuga ko rero ibi bikoresho byageze mu masaha y'igicuku hano mu kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibikoresho rero bikaba byari birimo imbunda nini cyane zino z'imisada z'imizinga kabisa, nizo zirimo ziragera hara Kisangani. Bikavuga ko rero zari zimaze izi mbunda zari zimaze iminsi zigeze n'ubundi ari mu gihugu cya Bujumbura, nibwo rero zaje kuba zerekezwa hano Kisangani kugira ngo zize kuba zakomeza operation za gisirikare zo gufata ibindi bice bitandukanye birimo nk'umujyi wa Bukavu ndetse n'indi mijyi ikomeye cyane harimo nk'umujyi wa Goma nawo uri gutekerezwa kugira ngo barebe ko ibyo uko byagenda kose yaba inzira ya diplomasi mu gihe itaragerwaho cyangwa se bitarakunda ngo umutwe urekure ibi bice. Barakomeza no muri kugaba ibitero ndetse no gufata ibice byose bitandukanye kugira ngo barebe ko babasha kuba batsinda izi nyeshyamba za AFC M23 muri rusange. Rero MONUSCO irashimira ubushake n'uruhare rukomeje rw'igihugu cya Qatar, Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuhuza wawo, umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC ndetse n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari yatumye n'ubundi baza muri kino gice cy'umujyi wa Uvira. Irabashishikariza gukomeza no kongera inkunga yabo mu bikorwa bigamije amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko rero iyi MONUSCO igiye kuba yaza hano muri kino gice cyangaha muri Uvira muri rusange. Reka rero dukubita tubangura twite cyane twerekeze mu gace kangaha muri Bukavu kabisa mu nkengero za Kavumu. Amasasu yumvikanye ahagana isaha ya saa 8 z'ijoro, nubwo rero atatinze. Bakavuga ko rero ari Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'abarundi bari batatse kano gace ko muri Bukavu kugira ngo barebe ko bakomeza kwa advancinga, kuko ngibi bitero birimo birakunda kuba cyangwa se kugabwa mu masaha ya nimugoroba mu rusange. Numva rero ntago ibintu byoroshye kabisa, urugamba rwo rukomeje kugenda ruba rubi cyane kuri izi nyeshyamba z'abarwanyi ba AFC M23. Ni ikigaragaza ko rero FARDC ikomeje kugenda ireba ko ishobora kuba yakora ama operation ya gisirikare ngo ibashe kwa advancinga n'umundi gene mu bindi bice bitandukanye, kuko icyo barimo barakora cyangwa se icyo barimo barabona nuko izi nyeshyamba uko byagenda kose bagomba kuba bazikora ku buryo bukomeye cyane. Rumva rero ntago ibintu byoroshye, urugamba rurakomeye cyane kandi ruranakomeje no gukomeza kugenda umuntu aba updating ababwira ko ibintu bitari buze kuba byakoroha, ibintu birakoza gukomera kabisa nkuko bigaragara. Ubwo rero umva no gukomeza kuba maso no gukomeza natwe tukagenda turebera hamwe aya makuru n'ubundi akomeje kugenda agaragara cyangwa se atangazwa. Reka rero kwita tunagaruka tuvuye ahangaha n'ubundi muri kino gice cyangwa muri Bukavu kiri kuvugwaho n'ubundi byinshi bitandukanye, kiri kuvugwaho byinshi bitandukanye kabisa yuko izi nyeshyamba za M23 zikomeje gukubitirwa hano muri za Bukavu muri kino gice cyo muri Kavumu kabisa. Mu nkengero zabo biragaragara ko bakomeje kugenda bahakubitirwa. Ubu rero no harandi makuru akomeye cyane kabisa avuga ko izi nyeshyamba za AFC M23 zabashije ngo ibyo zakoze ngo ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aya makuru nayo ngiye kuyabagezaho kabisa gatanu kuri kagenzi kako, ku buryo mubasha kuba mwasobanukirwa akantu ku kandi, kuko hari itangazo abarwanyi ba AFC M23 bamaze kuba bashyira hanze mu masaha n'ubundi ya za saa 10 kabisa. Nibwo rero iri tangazo ryagiye hanze, ni mu masaha 10 n'ubundi yo mu ijoro mu gicuku kabisa, nibwo rero ibi byose byagiye hanze. Rero ni itangazo ryemewe ryo ku itariki ya 3 Gashyantare 2026. Ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du M23 Marse iramenyesha abaturage ko hagati yo kuwa gatandatu tariki 1 Mutarama no ku cyumweru ku itariki ya 1 Gashyantare 2026 ryasenye ikigo cya gisirikare gishinzwe kuyobora indege za drone gerereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Icyo kigo cyakoreshwaga nk'ahantu h'ingenzi hategurirwa hahurizwaga kandi hakayoborwa
ibikorwa by'ubwicanyi byibasira abaturage b'abasivile ndetse n'ibirindiro vya AFC M23 mu bice ivuga ko vyabohowe cyane cyane muri Masisi, Walikale, Rucuru, Rubero, Karehe, Mwenga ndetse na Minembwe. Iki gikorwa rero cyakurikiye ibirego byinshi byasubiwemo kenshi kandi bifite ibimenyetso byerekeye ubwicanyi bwakorewe abasivile mu bice bivugwa ko byabohowe bukozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko bivugwa muri iri tangazo. Amakuru rero yakiriwe no kutita no kwirengagiza gukabije. AFC makuru yatishimangira ko itazigera irebera gusa mu gihe abasivile b'inzirakarengane bakomeje kwibasirwa ku buryo bwa gahunda. Iburira rero ubutegetsi bwa Kinshasa ko aho buzaba bukomeje gukora ibyo byaha, AFC makuru yatizafata ingamba zo kurwanya no gukuraho izo nkomoko y'izo mpungenge. Iyo nkomoko y'izo mpungenge n'ubundi AFC makuru rero irahamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa gufata icyemezo kidashidikanwaho hagati y'amahoro n'intambara. Niba buhisemo amahoro bugomba kubahiriza ibyimazeyo agahenge k'intambara, niba buhisemo intambara buzaryozwa ingaruka zose zizayikomokaho. AFC M23 isaba rero ubutegetsi bwa Kinshasa guhagarika gushyira amakosa ku bandi, ivuga ko ari yo yakoze igikorwa cyabereye ikisangani, kandi ivuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa buzi neza ibikoresho bya gisirikare bwasize ku bibuga by'indege bya Goma ndetse na za Kavumu, kandi bugomba kumva ko gukoresha indege za drone n'abacancuro atari byo bwiharira bwonyine. Ku musozo, AFC M23 itangazo yagize iti irasaba byihutirwa umuryango mpuzamahanga kugira icyo ukora vuba hagamijwe guhagarika ibyo yise ibikorwa by'ubunyamaswa by'ubutegetsi bwa Kinshasa no guhana ibyaha byakorewe abasivile. AFC M23 isubiramo ko yiyemeje byimazeyo gushaka umuti w'amahoro ku ntambara iri gukomeza. Rero iri tangazo risozwa bikorewe igoma kuwa 3 Gashyantare 2026 ya CFRV Congo. Lawrence Kanyuka niwe wasimye kuri iri tangazo, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho hano muri AFC M23. Urumva rero iryo ni itangazo rikomeye cyane abarwanyi ba AFC M23 bamaze kuba bashyira hanze yuko ngo bakoze igikorwa cyo gusenya ububiko bwa drone hariya kabisa muri cya gice cyo muri za Kisangani. Ubwo no gutegereza tukaza kureba icyo FARDC iruze ko yabivuga kuri itangazo, n'ubundi natwe tukaza kuba tubagezaho andi makuru musayire. Kamashimwe cyane kandi nkomeze kwifuriza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubana namwe.